Nalazimo se u jednoj kuhinji. Ako ste mislili da vam kafu skuvamo, to sada nećemo, već ćemo nešto da vam popravimo, da tako kažemo. Pločice i fuge u kuhinji, sa moje leve strane je lavabo, iznad lavaboa obično nemamo nikakvih problema, u pitanju je samo voda, tako da su, kao što možete vidjeti, i pločice i fuge netaknute kao nove. Sa druge strane nalazi se šporet i kada se kuva, obično na pločicama možemo vidjeti masnoću i zaprljanost tih fuga tokom vremena. Kako ćemo ove pločice popraviti da budu kao nove? Lako, uz Knaufov osveživač fuga. U pakovanju imamo jednu bočicu sa osveživačem i jedan sunđer. Dobro promućkati. I na ovu mekanu stranu sunđera naneti osveživač. Ukoliko mislite da je potrebno, dodati još malo. Sve zavisi od zaprljanosti fuge. Ovdje smo baš imali primjer dosta zaprljane fuge. Ono što je sada bitno, ostaviti da se osuši dok ovaj osveživač ne postane mat boje. To je nekih 30 minuta do 2 sata. U kupatilu sličan problem, imamo zaprljane fuge kao što se vidi i to ćemo lako sa osveživačem da uklonimo. Evo, samo ovoliko ćemo sada da bi čisto pokazali kako to izgleda. Što nam se osveživač fuge osušio, red je sada da ga uklonimo tako što ćemo uzeti isti sunđer, kao što vidite, samo ova grublja strana, malo natopite vodom i također pokretima očistite. Evo, ovdje se vidi razlika. Ovo je od pre, a ovo je nakon osveživanja fuge. Jasno i ovdje da se vidi razlika. Evo vidite ovaj kraj koji nisam naneo kako izgleda, a pogledajte ovo ovdje kako je belo. Tako da sve ovo možete u vašem domu lako da uradite. U svim dobro opremljenim farbarama možete uzeti osveživač fuge. Verujem da će i kuhinja i kupatilo da vam zablista uz Knauf. Česta je pojava da se kamen koristi u interijerima našeg doma. Ovdje imamo jednu kuhinju i danas ćemo čistiti ovaj kamen. Kao što vidite, iznad sudopere nije se kamen isprljao, sve je ok, međutim ponovno imamo problem ako je kuhinja u pitanju, odnosno gdje se nešto sprema, kuva ili šta već, vidimo da je ovaj kamen, ova površina kamena dosta zaprljana u odnosu na drugu površinu. To ćemo lako rešiti sa Knaufovim čistačem za kamen, odnosno sredstvo za čišćenje kamena. Prvo ćemo da površinu natopimo vodom. Nakon što smo podlogu dobro nakvasili, korišćenje obavezno sa rukavicama, čistač kamena razblažiti sa vodom u odnosu najviše 1:10. Sredstvo naneti sunđerom, ostavit ćemo kratko da deluje, a posle toga se dobro ispere sa vodom. Nakon što smo ostavili da deluje sredstvo za čišćenje kamena, sada ga treba sprati sa dosta vode. Knaufovo sredstvo za čišćenje kamena možete koristiti i za čišćenje i uklanjanje ostataka od betona i maltera, za rastinje, za rđu, za naslage kreča sa raznih podloga. Možete ga koristiti i za posebno jako zaprljane baštenske zidove i popločane staze. Ono što je interesantno za sve majstore koji gledaju našu emisiju, može se koristiti za uklanjanje tvrdokornih prljavština i ostataka od betona, maltera i cementa sa vašeg alata. Kamen se polako suši, već se vidi razlika. Naš savjet je da kod jako zaprljanih površina postupak ponovite.